Samantala, banuang 1964, anya magumpisa tayang akilala ing chocolate drink a Milo. Ngayon pong banuang 2024, pag-celebrane ning Milo ing karalang 60th anniversary at iti ang antimong second brand, King Southeast Asia, ami paras king pakanining milestone. Aparte king produkto ning Milo, may kilala yan naman iti king susulong ng advokasya. Ing suportan la ring sports team ang poding anak abisang managumpe king larangan ning sports. Hanggang nganing 6 ning dekada taglos pamurin kanu ing misyon ng iti ning kumpanya. King kasalungsungan target da na paragulan depa ing National Milo Marathon nganing second quarter ning 2024 kumpara king marathon inyang milabas sa banwa. Misunduya naman ing Milo Sports Clinics bandinan lang oportunidad ding anak abisang mabiyasa King Sports. Alam niyo po, yung Milo, we believe that sports is a great teacher. So bakit great teacher ang sports, 'di ba? Kasi ang dami-dami po kasing values ang natututunan ng mga bata sa pamamagitan ng sports. So teamwork, grit, perseverance, lahat 'yon we are able to teach through sports. So very very important to build yung foundation so that you can bring lahat ng mga values na 'yon in life. Kahit hindi sa sports, even in your academics, even in your future career, dala-dala na nila po yun habang buhay. Yeah, in the coming months. Okay, we are excited to share that the Milo Sports programs ay mas palalakihin natin, no? Not only nationwide, but specifically dito sa Central Luzon, mas marami tayong mga sports clinics and sports partners, not only dun sa mga kilala natin like basketball, volleyball, taekwondo, we are also supporting yung ating mga non-traditional or yung mga emerging sports tulad ng skating, yung iba't ibang sports pa na nakita natin na magandang bigyan din natin ng recognition because we want to provide more access of sports to kids at papalakihin pa natin na ating suporta sa mga grassroots programs natin through our partner and sports stakeholders.